Jalupo gai mar duond bura mar ODM manuma bende en gavana manuma kaunti ma Mombasa Abdul Swamad Nasir dwaro mar mondo mi otim chudo ne jogo kata oganda jo Kenya mago ma bende ne wito wedegi kaachiel kod joheragi e seche mago ma bende ne otima monj. Odwaro mar mondo mi chudo maket koda ma obi otim ka okalo kuom KNHCR kama bende weche maket koda magi ne olero e seche go mane entiere e gwenge ma Mombasa kono kane wacho ni e gwenge ma Mombasa kono nitiere oganda mago mathoth ma bende ne owito joheragi kaachiel kod jokanyo mago mag familia gi kendo ber ka omigi chudo e yono makare. Kama mnakumbuka, baba alituacha katika mambo ya 10 point agenda. Juzi ilikuwa ni anniversary ya 10 point agenda. Kutoka maeneo ya Bangla waliumia na wengine walifariki. Kuna vijana ambao kwamba waliotoka maeneo ya Mkomani waliumia. Kuna vijana kutoka maeneo ya Kisauni waliumia. Kuna vijana maeneo ya Changamwe waliumia. Kila kijana mimi nawapatia nyinyi assignment sahihi kama Youth League. Mugote milango, munajua ni vijana gani. Tunataka watu wetu wote wapate fidia. Hamna ile ambayo kwamba inaweza kulipa maisha kabla tarehe 6. And I want the ODM Youth League, na nimeona chairman yuko hapa na the whole team is here. We will talk to the ODM team hapa, muhakikishe muogote milango kabla tarehe 6, tuchukue P3 kama kulikuwa na document yoyote kuonesha kwa watu wetu waliumia ni hawa, na baada ya hapo tuziwakilishe Kenya National Commission for Human Rights. Tuache wale wengine wenye kuongea hawajui machungu yale ambayo kwamba tulosikia sisi. Hawajui machungu ambayo kwamba tuliyosikia sisi. Kwa sababu tulipokuwa tunapigwa tear gas sisi, hapa kuna nyinyi ambao kwamba tulopigwa tear gas pamoja na nyinyi. Tulipokuwa tunapigwa tear gas kuna wenzetu waliumia. Tulipokuwa pamoja tunapigwa tear gas kuna wenzetu risasi